Welcome to my channel Moaforika tswelela mabogoding kwa thebana halala. Kare dumela Moaforika. Afrika dumela. Kotsong lefatshe lotlhe ka bophara. Dumedisiwa ke nna JS Molamodi. Yo a tumileng thata ka leina la dikatara la Remollo. Ba etso ka le dumedisa kere ye ke channel ye ntente ya lona batho bote. E bidiwang Moaforika tswelela. Ke tlile ka channel ke go ile he ke le ka go tsweletsa Moaforika a sa tswelelang. There is lots of people who have talents, but then their talents are hidden because lots of people don't know about them. Then I'm here for you guys to assist you, to let the world know you better. Because I know you are capable of many things. Many people are capable of things, but then their talents are hidden because they've not revealed. Ya ba haetso ke nna ke go tlo le thusa moshimana wa bobididi ke tlo le thusa go le tsweletsa. We will post your videos. In this content we will post lots of videos of the people who have talents and how they are specializing with what and where you can contact them. I'm here for you guys to assist you. Then the world will be safe. We'll reduce lots of things like poverty because people will know about what you are specializing with, then will be part of employment because you'll get work because of lots of people will see your video here, then Africa will be safe. Ba he tsongozana mongwe na bua a re mo kodi wa pula o belediwa ntha tsotlhe. Botshelo o bolekwa ka ditsela di le dintsi. A re tsohe Moaforika re itirele. Re seke ra senyetsa batho, re seke ra dira dithaolele ra re mang a tswa le kae a dira eng ka mo Afrika. Afrika ke ya batho botlhe ba hetso. Afrika ke ya batho botlhe ba ba tshelang go yone. Ka bona le tse dintsi le tsoge le itirele. Moaforika tswelela. A re tsweleleng ba hetso re intsheng setshaba se re itse gore re ira eng mo botshelong. Please don't die with your talent. Fa o na le talente e dirise o itshehetsa gonne o ta bona botshelo. Fa o ntse ka talente o ta bona mathata gonne ga o thuse go lla le re meyara mokhanselara mang kae presidente tiro a yo ba haetso go bima o thata. A re itshehetseng ka ditalente di re thuse gore re kgone go tswelela. Don't die with your talent. Please guys, let's work very hard. I didn't introduce myself. Ba haetso bonnyane fela ke moshimana wa bobididi. Shongwane ke hae ba haetso. Ke ngwana lona, ngwana mmu. Re pitsa fela yalo. Ngwana mmu. Ka tsa sekwele ke itikile gannyane ba haetso fitha mola. Matric ke na le ona fela ho empele ka itekateka. Ke itikile man. Ile he ke le ka botshelo ke dirile boiler maker ka dira many things. I don't want to say them. I will say them next time in my other videos. Ba hetso ke yona intro ka boripana ke re etang ba lena le di talente etang ke le tsweletse. I will post your videos for free. I won't charge you anything. All we need is to grow. Ke se batang gore re hole Moaforika re tswelele. Then ke fetsa ka gore yalo video e. Introduction e bokete. Ba hetso le se mmakalele ke mongwe wa badiragatsi. Di drama tsa sefaleng ke di tshamekile go le bontsi. Many things le ka kopelong ra itekateka ba hetso gonne mo kodi wa pula o belediwa ntha tsotlhe. I'm a very hard worker, intelligent, o ska nyatsa o seke wa nyatsa. Yeah, I'm a small boy with big mind. Le thoe wa e bona. Yeah. Ba hetso a re tsweleng pele fela yalo re subscribing. Please subscribe to my channel, like my videos and comment. This one is the first video. First video for my channel. Introduction ka boripana ba hetso. Le sa tlo go nkitse. Tswelang pele fela yalo le subscribing, le likeng di video,
le sharela meloko le metswalle di-link ba kgone go tsena ba bone di-video ba bone maAfrika a itsweletsa. Ha ke thope ope, ha ke na thaolele gonne ha e thuse sepe maAfrika bothe re bana ba motho. Ba hetso ke a le leboga a modimo o be le lona bothe malapeng. Tswelang pele le subscribeng le likeng di-video tsa rona. Botshelo bo nne botoka ka yona channel e. Le lengwe letsatsi modimo ta thusa bangwe ba ta bona tiro ka yona channel ya Moaforika tswelela. Batho ba le bantsi, mark my words, batho ba le bantsi ba ta bona tiro go yone channel ya Moaforika tswelela. That's my wish. One of the good days will reveal lots of the talents and some will get jobs because of this channel. Please guys, let's pray together. Let's Africa be safe. Ke a le leboga, subscribe-ang. Tada! Re Moaforika tswelelang bana, Moaforika tswelela, Moaforika tswelela, tswelela Moaforika. Re khopela le subscribe ke mahala fela o subscribe.